Timatangula mbuya kuti Islamu ambiri tikamala choncho olo mutumwa osisi kuwira ubongo si kuyamba kubado. Mtumikana nena kuti la yadkhulul jannata dayus. Satalowa ku janna muntu amene alibe jealous langali wiru alume ngaje kupita ku janna. Kwaleka gachim maseto wiru mena kunena apa au jealous yake sio tiya kuchipatala tisi apa. Ineni ngani ina chifuka apa sunga fika ndikiri jonse kwa machikwanje basi. Koma dayus amena kunida babana jealous ndi ujamena wamuona mkazi wake wa imisana nima muna hapo kumacheza iye kumapita kumala mbalala yeti vu nga use kutana nkunguluka ni wani eti ajangu ya kunguluka nawo pane yako hauzi wao wankwawa kutata musinala ambao akatama malo ga mpepeni kunguluka fa innal alhamu almaut ulamba bwe chiwa ibn yataka kawese Muhammad sallallahu alaihi wasallam